manday tana pungay amatang tama kay ayun kada ikikitam kaslakla agtatapaw iti tangatang agar ara papa no siyak ti matmatmata kurso na dagpay day tana isem abibig mo kasla naglaan linen kada pa nagbalikas mo at ara pa apek dumdum ket ti bibig ko ngem sen nailat marik nagtadi pagkabasulan nagpanang pudnot marikot na tahuray di pumudno naragsakap lakit ni maimutek-tekan na kurso na amin alungay ken tignay mo amin asag kuday tallugadin mo yari katay adunis asap sa puleng ngem sayang tadinak metmage Nusyak lago magmapilim apag tatunan di ka agpangatwa sumbatan ka nga insigida dati putno nabayagkan ako sunada no amom lako mangagpatpatayak unay ken ka kurso na dagmanday tana pungay amatang tama kay ayuno kada ikikitam kaslakla agtatapaw iti tangatang agar ara papak no siyak ti matmatmata kurso na dagpay day tana isem abibig mo kasla naglaan linen kada pa nagbalikas mo at ara pa apek dumdum ket ti bibig ko ngem sen nailat marik nagtadi met umudno kurso na amin alungay ken tignay mo amin asag kuday tallugadin mo yari katay adunes asap sa puleng ngem sayang tadinak metmage nusyak lago matmapilim apag tatunan di ka agpangatwa sumbatan ka nga insigida dati putno nabayagkan ako sunada no amom lako mangagpatpatayak unay ken ka kurso na dagmanday tana pungay amatang tama kay ayuno kada ikikitam kaslakla agtatapaw iti tangatang agar ara papak no siyak ti matmatmatang kurso na dagpay day tana isem abibig mo kasla naglaan linen kada pa nagbalikas mo at ara pa apek dumdum ket ti bibig ko